kaibri sanmwngno Teibw Killa block ni tangphangni thani Deputation Yapharlaikha Tipramotha bai teiduljak Killa Gomati District Land Allotment Committee ni engei 19 April salmario. Sanmwngni bisingo tongkha bisikuri laijak haste haphangni engei jorib ni samung thakjak abono haini hai samung khairo phinani tei kami amchai hathai haphungo tongnai rokni tongmani thai dokhol khaijak rokno mungti sawi namana teikhe sanmwng asuk simia podrepor hani samungo ha kamawi hani bodla ha jai khaibi rojak yate aboni mungsa manthai khoti puron rok rojak yano teibi bahaino sanmwng tisakha amhaike bebagwi kaibri sanmwngno Teibw Deputation Yapharlaikha Land Allotment Committee ni engei Killa block ni video ni thanibo. O deputation lo manjakha Gomati District Land Allotment Committee ni Chairman Gomati ni logiwo Teibw kwbangma adongrok. Bureau Report Team I News. This is Deputy Samani. Point Kaibri Deputy Samani on the line Nangmani Dabi Sini demand. এক number demand tongo sini ha 1979 no joripun thamani taboksu joripun ya. Apono tui jorip khairwan hentu doi sini are PF khaslan kwbangma hathaya phuntongo. Even जों दखल खाय दंखा ओ जागारनो जों बुंनो खायनानै ei odre por government project hayuibo जोंनो नांमानि खतिपुरन रवानि नाया अम हायरनो तै जोंनि डिमान्ड बाय डेपुटेशन रो आपनि बंग सिगावनि आंनि जोंनि डेपुटेशन बार दंनि मारखा ओ डेपुटेशन bisingtwi बरो गाबो इनिशिएटिभ नानाय इभेन जों सबोइ सामन खायनाय जों बरनि हानि जों गामनि बिपारनो सलिउसनो लांलायनि kokborok आंखेनो उदयपुर सब डिविजन ते Gomati डिस्ट्रिक्ट नि लैंड अलॉटमेंट नि चेयरमैन Gomati